Yada say ya mo kwa ba Adom TV Badwam Jumade so te sa nwum we ya na wa hu se Medimafo Herbal Hospital Dr. Adom Kumani aka Dr. Time Daso ena ne bre asoin ti se wo hyeda tie enwum no mu nsem a wo hu dwumadie titu ya wondie e wo Medimafo Herbal Hospital du kwada oba na fo ni abedi nkomo ho ne ayaresabia nso a wo di ayarehwe no na ade chenso ekoso Lucian baby no akanya mishe gu no so dog no pay mu ache da bia bokode yankupa mo efe pa o colors no thank you combination de oti ase yes ayade ho efe thank you na adwuma mu nso e adwuma mu ye boko pa ho boko pa na wo ba ekwa so boko o we kwa so ye boko de nyame ase ade achi bia nipa foforo hwe Adom TV ti adwuma no de omo ato na omo ho ye Omotiapo de nyame ase omiensa nyino bi atiapo sa mo mishira wo de wo ye yentie Medimafo Herbal Hospital mame na otufo nyankopon ase agope won hwe so pa ne bambo sa last week Friday na me ye premium service na madam be by na so nyen say doctor who betna TV so a mentisa wo kan cancer ho asem wa ewo so na ne ntam na ne ntiam nyen se cancer drum fia ho cancer drum fia ho cancer drum fia ho na obi baka se ade madam yi nani die ni san die na wo hunu o se doctor menya liver cancer na babia the doctors no aya na doctors no book mo dodo na doctors na sma wo kan nyina ne se enya de se metumi a survive biem na o ka chem se metumi atnase akosi mfie miyensa emfie miyensa no nso na wotwe bia sika o se 2 weeks bia ese bebetu ya 170 million new currency near 17,000 ni etumi amana atnase akosi mfie miyensa me ba ha enfie me se na ka se medie ne emai nanso de ama mani age nyina ne se anano me call check me ba fi ha 2 months me call check up da na nano me call check up no doctor na all hwe me ne say miracle bi asi ya yes ensenteni bi asi ne say yale ya no wo mo ehunu ni nyina no se nyame na ababeyi liver na free ho e wode foforo aba omunim na se okobo mpa ye bi dia onton koso nye dai e mo mpa ye na nyame etie ne mpa ebo da bia me ka se bibia la ni ho a onyame nti Medimafo ntumi nyema yare ya metina Adom TV abodin de amimodin nyina la me ka kire onipa bibia la se ya turu din se yare nko ade afabra Medimafo Herbal Hospital na nyame a owo Medimafo no oye nyame a otiasie last na me ka kira wo so obi free new edubiase babaji eduro na oye panyi owo be 80 years o se okoji obaji eduro no anadwo na nkasa wantima no because of say omko duru new edubiase anadwo na omukoduru niwe dibiasa anadwo no wantimi a omantimi ama aduru bi anom nisem nyansa na panye no wa honhuru besa emfie numu a ogi na ewuo na yebra papa no koye no edi be yenso ba yema wo review no eya ye de se na otwemie no na abetimasan aba papa no omode no koye no edi nansa ene yesen mesen hu se papa bi so about with the same age as said the me hwe na na no na but the me hwe ya no ene na Sunday on the na wa honhunu ya wo gi na papa ye wote manim de on honhunu na me ka say me ka say papa bi free new edubiase buy e ma ye say tools omfa no mra but as I was so free new edubiase wo ba ha na nsan na but as me hu said that somebody there is it here oh doctor ayemi amini nams eye den na nansape wo awuni wo see di esi ye na me pese me kan ema ewiase me di adanse e ba o TV no so ema obi a hu bi ni se nyame a owo fie ha no
ana sasa wo so ye second Jesus ana Yesu na akwa abade a bepese bi ka kire ewiase nyina ma wiase nyina ehu efrise eduro na mebaji koye no menum bi nenso me ho atome enu se mebaji eduro no anadwene mantimi anum bi yekodu anadwo ko ye free ha no miensa efree ha no miensa ekonu adubiase no emu wa enti ye sawaje se wadu nso chase anopa nonso ye be chase efree anopa nonso na anadwo na meda ye na me so da ye se nipa omododo be se enum ekonsia edi machi se de wo mo akamia to ho na ebra omoba bekumi agi wo mutumi ni wo mo animonyam de o mo mpene se obenom papa wo ye duru na wonya ayaresa wo se asomo kan se ye mpene ma wo nom papa wo ye duru na wa ye de wonya ayaresa edizade ya omoba gi eduru na friminsam e wo dai so mu enti eduru ni kura me bo me buti se porete na wo de ma me na bo me bo ana me pese me ma omo gi eduru no enti me fa ha no ma fa ha se eduru ni kura mitimitu na wo so atu na ye ko duru baabi a na eye pete mu a menya baabi a mfa biem no mu nyina atwa me ho ahia twibeka sɛ we watwa me ho kanko wo mo twa me ho kanko aye dɛ ahia na de hu ye sɛ panyi ba ko a na onka omo pamome no ho efri baabi na opie free baabi ma hu baabi abad ne hu sɛ waban me na de wakan sɛ enti mo pese ye bere eye kwana enti mo pese ye bere eye kwana na papa pese wo konnom papa ye duru na wonya ayaresa na ye bere eye kwa de bi hu yense ofura kente na wo yi bibi afri kente no mu se na eye tuo na oyi wo tuo no pe no de me hu no dai som no se doctor wo gina manim na waso etobodi nyina agufam na bra wupie ho no ya waso abande omu nyina kan se papa we aduru hade a enye ye ya bra ye dey atu agu doctor me kam enu mienu amane hunu se ade a chiye no hunhuna ma hunhunu emfie num nyina na matwetwe aduru no besi ne menum bi enso manya mayaresa na sansam we esi emprempre bebra mentumi nkan adanse enkrofo wodie enyina ade pese ewiase nyina hu se doctor edu jamfi tumi a mede ye adwuma na enye me na me mede ma me eye wo soro nyankopon enede ayale nyina tumi asemensa agisade wowuo ana wasie no because yet tumi declare yale bi se yale we de enye yi senko be free US said doctors a declare me say mewu nenne doctor edu jamfinti otiase a odwene ho a nka enye normal because ninyina no say eya metaka asem bi say eya me ne hu mienu apomodi penti na me kwatena kwayem adadua na ya ensuo ni aduane ankama no edina metaka say ubon abibiduro mu herbal dia bebredi kan ba besene konenso die yehu ne nei enye normal because eduru bi amia kra na eniema jimensem obitim be di adanse na eniema jimensem hwe abra adifo di adanse me kase wodifo bi owokodivua from 2020 come and say na watwe bi a ode nipa ba was etoda na on the yonko adifo treated say kofa dodo because so no sayale na oye advert was say mama yenka no kure me na me ye odifo no minya hepatitis B me ye die me bia me hu say yale enye honhom yale yale a eye physical intimate me mfam paebo entu na me asema ye ka kire me wo ebra na me wonya bre na asema ye ka kire me the same thing me call hospital bia ye be ka kire me say na me honam eye me me call baby mpo say aka me liver ma me liver say me call doctor yi ho what said the bosumi me no empo ani since 2020 and na mente yale no enka biem yare nso makwa test bia say yale de eni ho biem enti se me di nipa we ho dance ya
minims dienti aye America obi ntimi ni obi ho dance ye ebrekura onim no o se onu an nkrofo adifo no tambia omone ne ko ewo Medimafo ho wotimi han ka no wafa ayarefo agum o doctor anipa do medi wo ma fi Cote d'Ivoire aba ha nyina la wo biala ni ho a wo biala ni ho a medi na ba menya amane se medi ba yare na anko nipa we na ka se eye osoro nyankopon na edi Dr. Tam da so a Ghana fo nyina agisa de wawo ade de wasie no de wo yale hawo yale titi wo wachinchin abre wadada mu ache enkrofo adada wo na wo yale kwankro no bepie mo Medimafo Herbal Hospital nyame yaduma echina ayeya wara metena se ewo Medimafo Herbal Hospital ewo Pokuase Mayira Kumasifo atena se enedada enezo matena se mefi ha me ko ho na me ka kire so nyame yaduma Friday so a premium service. Friday beer a executive premium service. Premium service ni say obe free ni wa book your appointment 200 cedis. They say my pen number for ama. Premium service ya mom Fred the good TV ni so no be. And to be obe premium service on free 0591 202375. Uba premium service at ye 0591 202375. Uber friend number we never book what you 200 is at to number no so nyame ya aduma Friday Obama code a free anopa 11:30 na premium service na asase premium service say oh man medilans obi o a yes said no 9 but and more non do know what ho say the point obetura ho akosisa wo time no ebeso and dia ke say time no ye de mo hye no si ye ma wo time so ofi say time no emwo wo a kan kire ye na ye ma wo time no fofo ebe ye ama ye say obaba betena na wo wutela mu na bia wo time no so enye dey enso because bia time na oba no ye di kan ade nkrofo ye dey asese ho dada it be part obi oba premium service bia wo number is 0591 202375 0591 202375. Oba friend number when you are 200 and you one on one na Friday be share ye do so bad so na ya massage with T19 nyame nam Dr. Adom Fiso yes and chere ebubuafo na enantie edifrafo na ASNS na mpanie stroke ne pressure diabetes syphilis candidiasis ni nyina aye entatia case doctor say we mu nyina echi no fakakere bra baje waya sa ana no ma be say se wokwa na wohunu Medimafo se ye na ye hwedi TV so na ye yam hwese ye na se Ghana hanyina hospital airfo eye Medimafo Herbal Hospital indeed Medimafo Herbal Hospital obi kura wotem kwanchen wa anua ne boarding chen Medimafo Herbal Hospital edine ye Medimafo se Medimafo ani ma wo hwan ne betimadi ama wo ba Medimafo no wa charge ebo denden want mentu ya na do yale ekodia na wo kwakowu because of say ewi yesi dibia ene ne honam ese enti Medimafo de yes CP esinkete say ye ba se ya amfa ya sa a mepesika ye de ayare sabaji enkwa wo oman Ghana ba bibiara wo bia be pie mo Medimafo Herbal Hospital Gidi wo anopa misisi mechika se mikoto dwemi ntimi nante mewidie mu hyehyɛ me wonya ka akwanhia wo na mobu wo se mobu ni nyina ya entity case anopa bema wo bema mfie duni wo na wo yire ntimi na da 24 hours wo betumi na wo yire asia bema na fon akatesa pendran wo bepie mo enam akomako enum ebesa ekese tintin tetrete kakraka pipiripi bobrobo kukuruku wo nya size opa na wagya eduro no eyusu oba wo pe ba ya woduro enye no bi tua bi sabi di bi tafre bi ani obi se okoje awoduro wo ba bi awo keke na opa no wo se eduro no wo ko na dwuma no nkono gise wo sha se firi ahomache no nan
Obey you crowd na wa menti the whole day ontimi na di ni nyina so ankosi aga Medimafo say ya word it is one thought udugu wonu mu guna na dwudwu mienu onu ya na wonu kura hia mu hia biembo so me beso na nyinsa ba betom nyinsa betom wie na watua ho ka nipa atie drowe ho danse wo omayi mu no eyem pim nyame na me so oba no wo 52 ya watwa bra for the past 15 years Ewurade Adom say amenne ne basa na chi ma me entrance nye so called obonyini entu ho so be pie mo Medimafo Herbal Hospital onon ko no de bra to yare so yentu bi da yenti bi da Dr. Adom Jamfi Ghana man nyina da wase ekwankora onyame di ayare satumi ahye wonsem na wo kan nansa enana no menim say we can say nyame na afro Dr. Adom Jamfi premium service be phrase 0591 202375 0591 202375 Oba normal hospital 0244 774282 0500 727215 don't forget say 21st September Dr. Sanders birthday you better card niema bebre mo yeah. Dr. Adom Jamfi Dr. Time da so na wote na kind of number na frɛ bibi che wadua na woni dog di enkomo sika me sorry se si atwa na obedi *281# option here 4 trying to see 1,000 Ghana no pay obi so atwa 5 cedi onya 1,000 ashe no honso zutwa na obedi sisi Medimafo amankwa tamaklo ahose pebra so sister Sandy bi oye guy oye krado etwaso